Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ndibasuhuza ni Fabrice Mporana nayo. Nyuma y'uko ikigo cy'u Rwanda cy'ubutasi mu by'imari cyasohoye urutonde rw'Abanyarwanda 25 bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ruvuga yuko bakora iterabwoba ndetse bagatera inkunga y'amafaranga ibikorwa by'iterabwoba, Dr Theogene Rudasingwa umwe mu basohotse kuri uru rutonde yabwiye ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango mu kiganiro bagiranye kuri telefone ko ibingibi ari nka serwakira kandi ko nta gaciro abiha. Urutonde rwateguwe ndetse rwemezwa na komite y'igihugu yo kurwanya iterabwoba. Ikigo Financial Intelligence Center kivuga yuko ari urutonde rushingiye ku makuru y'ubutasi, amakuru mu bitangazamakuru ndetse n'ibyavugiye mu nkiko ndetse n'ibyemezo by'inkiko. Kuri urwo rutonde Financial Intelligence Center yasohoye kuwa kabiri hariho Faustin Kayumba Nyamwasa uba muri Afurika y'Epfo wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, icyo gihe yari afite ipita rya Lieutenant General atararinyagwa, akaba ari no mu bashinze umutwe w'iterabwoba RNC urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa ashinjwa gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba ndetse no kugirana imishyikirano itaziguye n'abakuriye umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse unashinjwa n'u Rwanda kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikigo Financial Intelligence Center kivuga yuko uru rutonde rw'ibihano rushingiye ku ngingo ya 11 y'itegeko teka ryo kuwa 22 z'ukwa mbere uyu mwaka rya Minisitiri w'Intebe rigenga komite y'igihugu yo kurwanya iterabwoba no ku ngingo ya 5 y'amategeko agenga ikigo Financial Intelligence Center nimero yo muri uyu mwaka. Ndetse mu bihano byafatiwe abari kuri uru rutonde harimo ko ibujijwe gukorana nabo mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye ku mutungo wabo cyangwa se uwo basangiye n'ahandi, cyangwa se ukomotse ku bikorwa byabo cyangwa se ku muntu ukora mu izina ryabo. Financial Intelligence Center ivuga yuko kunanirwa kubyubahiriza ari ibyaha bihanirwa n'itegeko ryo muri uyu mwaka ryo gukumira no guhana ibikorwa by'iyozandonke no gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga gukwirakwiza ry'intwaro zica imbaga. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa RNC Ignace Rusagara uba muri Amerika nawe kuri urwo rutonde akaba yajeho ashinjwa kuba abiba urwango no gushishikariza ibikorwa by'iterabwoba kuri leta y'u Rwanda. Yavuze yuko RNC yamaganye ibyo bihano bya politike kandi ko izo ngamba zidashingiye ku mategeko, ndetse asaba amahanga kubuza iki kigo Financial Intelligence Center kuba igikoresho cy'itoteza rya politike. Mu mwaka wa 2011 urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda rwakatiye Kayumba Nyamwasa ndetse na Rudasingwa by'umwihariko gufungwa imyaka 24 nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu. Urubanza rwaciwe badahari bakomeje guhakana ibyo byaha bavuga yuko urwo rubanza rushingiye ku mpamvu za politike. Kuri Dr Rudasingwa avuga yuko ikigo Financial Intelligence Center kimushinja kuvuganira no gushishikariza gukora iterabwoba ku Rwanda no gushyigikira ku mugaragaro ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa FDL ndetse na FOCA. Inavuga yuko mu mwaka wa 2013 ubwo yari mu mutwe wa RNC nk'umutwe yashinze nawe by'umwihariko agashishikariza RNC ndetse n'abandi bantu bo muri FDL kugenda bazihuza ndetse na FOCA mu rwego rwo gutera ubwoba igihugu cy'u Rwanda ndetse no gushaka kwica abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Dr Theogene Rudasingwa uba muri Amerika yahoze ari majoro mu ngabo z'u Rwanda, yanabaye umukuru w'ibiro bya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika. Uyu Dr Rudasingwa ubu ngubu uyobora ishyaka rya Freedom Movement, ishyaka ritavuganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikorera mu buhungiro. Yabwiye ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango ko uru rutonde ntacyo ruvuze imbere ye. Yagize ati ni nka serwakira, ibintu biba bidafite ishingiro bakabikora batya bagashimangira nyine ko bagashishimura iyi liste by'umwihariko iteye kuri bavuga yuko abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba ibintu bidafite ishingiro. BBC yagerageje kuvugana n'umuyobozi mukuru w'ikigo Financial Intelligence Center ku yandi makuru ajyanye n'uru rutonde, asubiza mu butumwa bwo kuri WhatsApp ko ayandi makuru yo kuri urubuga rwa internet wayasanga ku kigo wayasanga ku rubuga rwa internet rw'iki kigo cyashinzwe mu mwaka wa 2020. Dr Rudasingwa yagize ati kuri njyewe rero mu by'ukuri mbifata nk'ibisanzwe uretse kubiba bitangaje nyine kuba leta yakora ibintu birimo amafuti nka biriya by'ibinyoma gusa bidafite ukuri. Yongeyeho ko ibingibi bidatandukanye n'ibyaha by'iterabwoba yahamijwe imbere yo mu Rwanda. Anakomeza amakuru yatangajwe mu bitangazamakuru mbere y'uko leta y'u Rwanda yicuza umugambi wo kumwica ndetse akawutahura
gusahura. Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibi byo kuvuga yuko igira uruhare mu bikorwa byo kwica cyangwa se kugerageza kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi nayo, kuko igihugu cy'u Rwanda nta hantu kiba gihuriye n'ibyo binyoma. Ati ahubwo iyo leta itegura ibyo ngibyo niyo ahubwo ikora ibikorwa by'iterabwoba, uretse u Rwanda ndetse no mu karere aho hose ngo u Rwanda rwakora iterabwoba nk'uko byatangajwe n'uyu Dogiteri Theogene Rudasingwa. Dogiteri Rudasingwa yavuze ko nta mpungenge afite ko ashobora koherezwa mu Rwanda kuko Amerika ari igihugu kigendera ku mategeko, ndetse ko bitazamukumira mu ngendo ziwe n'ibikorwa byiwe bya buri munsi. Kuri urwo rutonde kandi rwafatiyemo ibihano mu by'ubukungu harimo kandi na Majoro Robert Higiro wahoze muri RDF, akaba ari umwarimu mu gisirikare. Ndetse ikigo Financial Intelligence Center kivuga yuko kugeza ubu ngubu ku wa kabiri mu byo cyatangaje kuri uru rutonde by'umwihariko harimo n'uyu mugabo yabaga i Nairobi muri Kenya, akaba ashinjwa guhuza ibikorwa bya RNC mu karere harimo n'imyitozo ndetse no gushakira inkunga ibikorwa by'iterabwoba bya RNC. Urutonde runariho kandi bamwe mu bahoze ari abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda za ex-FARU ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana, hakazamo harimo nka Faustin Nyirikina uba mu Bufaransa na Majoro Jacques Kayinyamibwa nawe uba mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu byo Ntakina ashinjwa harimo kwinjiza abantu mu mitwe y'iterabwoba nka RUD urunana ndetse na FRN. Kanyamibwa we ashinjwa kuba muri FDLR no kwinjiza abantu mu gisirikare binyuze ku rubuga rwa internet ndetse no gutanga imyitozo ya gisirikare ndetse ku bakora iterabwoba. Runariho bamwe mu bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR nka General Major Pacifique Nahongoka alias Omega na Lieutenant General Gasito Iyamuremye uzwi ku mazina agiye atandukanye y'amahimbano harimo nk'izina nka Rumuri ndetse na Victoire Byiringiro, na General Major Antoine Hakizimana Jeva ukuriye umutwe w'inyeshyamba wa CNRD FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu bandi kandi bari kuri urwo rutonde harimo Padiri Thomas Nahimana uba mu Bufaransa, akaba ari umukuru w'ishyaka Ishema ritavuganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, akaba afite n'urubuga rwo kuri YouTube rwitwa Isi n'Ijuru TV, akaba ashinzwe gukorana n'abakuru ba FDL ndetse na FOCA no gushishikariza iterabwoba kuri leta y'u Rwanda. Urwo rutonde kandi ruriho n'umugore umwe Christine Clement Uwizera uba muri Amerika ushinzwe gushishikariza ibikorwa by'iterabwoba ku Rwanda no gushyigikira umutwe wa FRN. Aba bose rero nabagiye baza kuri uru rutonde bagize uruhare mu iterabwoba by'umwihariko rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse bagiye banagira uruhare mu bitero byinshi byagiye bigabwa ku Rwanda bigahitana abaturage benshi haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere tugiye dutandukanye. Bagiye barasa amagrenade bigahitana abaturage benshi bamwe byabaviriyemo n'ubumuga. Nshuti bakunzi bacu bararikira amakuru ya mukanya, ndacyari Fabrice Murana nayo nimugiraho mujya aya mukanya razashyushye kurusha aya ngaya nabateguriye. Ndabashimiye mukomeze kugubwa neza.